29 October first reading Romans chapter 8 verse 26 to 30 Aniu haidikam suan tipui zeng roi mi hai kumna bumeng roi aniu ta gwang kha lau the aniu akom na hoi nai ni na zo tu mai thai mak tipui zeng roi bumeng tai roi lat suna sapat nga mak pui ngan na ka huai ka sing na aniu khang hoi nai lau ba me than mai nun khang rawang ning mai khau hoi nai ba mai bumeng tuang lung ning khau nai mai guai tai aniu lung ning thai mai ragwang roi thai ye ragwang roi katan jen mai kamai roi ning mai thai lai na kau lau mai guai khang ram lam guai na khau gai khang sulawe tumai aniu thai ye kanam pau tai roi kachana nun pai na pang khau rai mai suna bam khang ragwang kamai roi kada lau mai nun ta tai kanam pau kum khang rai pat lau the mi kum na ragwang kamai roi rai pat lau mai nun ta tai kau gwang the kum na kamai roi kau gwang mai nun tai tai rasap tat mai suna la lau the khatni katwang him dai mai ni ti lau the mi hai ragwang la re